tien ki wai bal pe ki tor wi bal ono patwer kwa kija tien kija mo mi an la tien achuli ana a ki ganke li eni man wora ena chugo pa babawa a chugo pa babawa gi la tien pa justo bira rod justo bira ma en yam rod yusia jan me coach unwalo yusia jan unwalo justo bira ti du megine terensi wa pija ginga ngagi kadong justo bira unwalo lutien mo kene wen babana machalo de captain yet ki jo mo kene wen tidong li ene ere ya chugo nyano yet ma kidi le do yet captain yet tien dong pere en dong ti babana idikat so an la tien ke pa cher ka kwai ki chai yen chai bo ki culture wa to na na wa ni bible ka ke be ma ko wa ko be je ba pa be ka nyam pa ni ameri ki ja ko na bible do ba ni je ba ana ti ga bila donc la dit road la wirodi santos apere reconciliation ma tu ko pere ne u chake ko dong tien any reconciliation mana chulu berika lock pere social media any reconciliation do chakero ya chuli Kirward Santos apire la wirudi Paramount Chief en madong ana age kanyi ana wani lwendong peke Richard ma ana bayo biyamo Richard o mako warword peo we ko la dirword kuman ba entro ana lego kija dong ki bora chuli through la wirudi ma individual communication ni honorable boss mi ko team pariam wani da dong peke ni chake tien yandwa di o marking keri kalenda mwaka wa kwero ni ni la dit ro Santos apere la wirudi Paramount Chief pacholi kumaro foot gen ki la tiene honorable boss mi ko team pariamo the presidential advisor on wealth creation wa maro 14 ero putli eni amaro kakama worati ye mabene wora mi rukepche kany man road me coach jame wendo chaketin kany kadak da mo berutie ken an kilo tela me achuli chirong en gen ludirario eni gene dong gibi ngayo ka choke magen yobo kuman ba lega na bodu la tela mo ke ken ma waye utimo nyono tiene ilo bachuli wundo bitero irgeni utim dong lego kija ko tururuodi en kija na pe kichape kwere ke biro bodla wiruodi ka don ke laro lok ka don maro foot